Lani kivalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na tos ni mbula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na lewu ni nondo so enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang nga lito mito may nanomota, e na diyo mali Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga nga nirito ulit dilibot na kanin na kaya mo katalawo sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ito binunggu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko ento naka. May adabo ni ngelay taura na hepatitis B test na madaw sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kambi biki na manila hindi kebi tator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Doyan Robin na raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw baga singalebu sa bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ito niti, kanay baga singalebu sa bugay kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Esengan din ni Karaw-rawan na daka-daka-vaka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamantataka tu na Bingarabi o ia ke tu na kenda tu kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tu na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kandau dren-dren na tu beto seki. Erto satu bakaraw na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Raw-raw sara. Witartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona to tolong tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay baka suburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba.
Mic test, mic test, mic test. Yeah. I'm just testing how it will perform if I use the camera.
sada e mea toa haundurida e waso solo meula I pando Atoli lia wumba munre ni dangi e rame Bosara tu una tua beisa minra isando numai E tapo e aundurai e lumi sanindela ni wainga maare otomaya e na tomba e wa aloloma Aundutu inangele isale longu salu ilele auele pali anandu iroa ni rosito toa Autolilika itane meula idenu inu balagu oba atilo enongu balele tuna sabu sale Aundoro aundua ni sengandu tua tuba andua mei kalano ale siwina oro merangorongoro Autemu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Autemu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Autemu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Suai ololo ni lolo mandi mai mamasina JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talangana nono to specials and the lomo ni madhawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kena bunga tale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Girit sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kina Vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. Wei mamani ruane kavi kina tolu and a single ewu ni lotilevu wei kemando eviti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA Rogondhi and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana wea tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. And then de mendo kila ke sa tebi kwentiko. Me wakani sengo soti ni kene wakata kila se symptoms wakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono wakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobo na nono to website www.sfhepbfree.org.